Sin menengkong be bon bro buar nang Meduna. Ni sin balai nan Meduna lot. Memang rekruteng lah katanya. Ini kong ikut nang bridge Pak Ika. Ada tak cispa tangka dang pajak do bro. Arta kata na ya dep tray hang. Cispa sampau la rem shan muki ya ot deh. Jadi cispa tangka jandap ni gi jakachong. Lu dang ni dah hujung hai tu kan? Ya. Gua ya mah. Kerasa kalau ya celang gitu. Nah, iya kan. Penhet tersen pen ayo nak tercispa ang. Lapaj bala bro. Kadang mai lang ya bon bro sa benya ngan bire lene. Mai pendit ne, dia sya fasrau dah. Lah kata salam lah. Kadang muci game nang Meduna. Ketika ia nomor kata kemudian kemai kaji lah. Belas ngoy aduna nang ta sa rem tomat. Shoot lah. Kau jumpa ni entah. Dana dia klik je deh. Lupa lah. Oh. Cihun. Baklalik jengong. Oh, speed player.
keras deh. Pemain terbaik. Iya orang kemain markap, men tuan khas itu juga di kubar. Gor mulai ha sebentar. Kira seketah jujira. Kira seketah jujira. Mensport. Lagi. Pasting de mare biang ini. Wah, ini pencet. Cina itu kesan Cina lagi. Boring gina. Kan, jalan kaki siling mana apa? Mungkin ni bro. Baik. Ni apa oh thap kor tu nyon. Ini lah siu ha, dia siu punya apa? Ah ni orang.
เงียบเลยเอาRight, bro. Cakar ini, saya banyak jangan pelat dah. Ini pen pirate, like kor laga way deh. Lai laga way deh pe, lai ta ka nagalan lah kaway ka lasne. Ibrahim sedang kelanya. Thay về nhỏ, tôi sẽ có quay lại rồi. Yeah, bro.